se navela novi profil elektrotehničar procesa upravljanja, a sledeće školske 2006-2007. godine uvodi novi obrazovni profil administrator računarskih mreža. Zatim, naša škola školuje elektrotehničare za energetiku, elektroniku, telekomunikacije, radio i video, a možda će biti i novo zanimanje elektrotehničar multimedija. Samo to čekamo da nam ministarstvo da postavljeno signal. Zatim školujemo zanimanja računara i elektrotehničar procesa. Među svima vama, među mladim talentima nalaze se i učenici naše škole i ovde na svim takmičenjima koje organizuje zajednica Elektrotehnička škola Srbije, Ministarstvo prosvete i na svim ostalim takmičenjima sportskim i stvaralačkim. Ne bih htjela više da dužim, želim vam ugodan boravak i uspeh. Srećno! U ime Centra za talente želim da se zahvalim radovodlašnici direktorke škole. Vama također želim da kažem neke novine. Znači, Republički centar za talente je u saradnji sa Fondom za talente obezbedio da najbolji sa republičke smotre dobijaju stipendije Vlade Republike Srbije za svoje dalje škole. Ja mislim da većeg motiva za rad nema. Deco, sa srećom, molim vas, uđete u učionice. Let me say it, let me pour it, no, let me
I onda su mu rekli da dođu u bolnicu.
Od svih boca koji su ispitivana, specijalno se pokazalo da može da izdrži te velike struje i te visoke napone zbog sastava stakla. Znači, probali smo sa Heineken flašicama, da stvara progovodična kiselina i tako da je to se upotrebuje kao taj visokonaponski kondenzator. Prvo lepo i uda, mogu sam sad etiketu veka, to je to. A to je taj primarni deo tog Teslinog visokofrekventnog transformatora, taj sekundarni deo. Tesla je bio u stanju da napravi pa neki oko 1.000.000 volti je dobio na svojim utima. Tako da je to njegov... Ovdje negdje ima negdje oko 15.000 radi tehnike tog svog transformatora. To su Tesla struje po njemu, Tesla transformator po njemu ima promije i ovdje kako je baš Tesla. Gdje je to onda rado u ovim primjerima? Mi smo htjeli da pokažemo. Dakle, da oni dobiju monodran state overlation šemu, znači kompjuterski, kad napravite šemu, onda treba povući da određeni broj merenja, da izvrši simulacija i treba da dobiju. Kad odradimo maketno, što je možete to jako značajno, bi trebalo jednog lepog dana da i otvore, znaju da otvore neki uređaj i da malo steknu tu taj osjećaj, a onda isti takav jedan analiziramo putem računara, znači multisimul, tako da, znači od satelita signal, pokriva se signal i to radio putem. Nije specijalnost radiotehnika, tako nazvanje. Dalje se bavi antenama, proštiranjima i... koji smo radili iz telekomunikacija. Znači, hteli smo da to može da se primjeni u praksi, da nije samo suva teorija nešto pisano na papiru. Znači, mi smo odlučili napravimo jedan modem. To je FSK modem, 300 baudni, to je brzina njegova, koji služi za prenos podataka. Znači, napravili se dva modema i na jedan modem se pošalje ulaz, na drugi može da se primi, može na izmenično da radi full duplex modu. Full duplex znači da informacije mogu da se razmenjuju, da se šalju istovremeno u oba smera, s tim da je u jednom trenutku jakarnik, u drugom trenutku prijemnik. Pošto je ovo digitalni signali, binarni imaju samo dva stanja. I odnos, princip rada ovoga je da se svaka, pošto imaju samo jedinice nula, zamenjuju se dve frekvencije. Da, uzeli smo namjeru digitalne signale zato što su sada sve više svi prelaze na digitalne signale, znači oni su ekonomični, mogući interpolacije, su se koncentrivali na sledećem pitanju, pošto je sinusoida opisana sa tri veličine, to su period, frekvencija i faza. Ako su dve od te tri veličine konstantne, a jedna promenljiva, znači ako se menja amplituda, to je amplitudska modulacija, ako se menja faza, to je fazna modulacija, i ako se menja frekvencija, to je frekvencijska modulacija. Ovde mi imamo dva tipa frekvencijske modulacije, to je ta takozvana frekvencijska modulacija sa diskontinualnom promenom faze i sa kontinualnom promenom faze. Evo sve ćemo nastaviti. Znači, imamo dve vrste digitalnih frekvencijskih modulacija. Znači, imamo digitalnu frekvencijsku modulaciju
deformaciju sa diskretnom promenom faze, što znači ili tvrdo tastovanje. Znači ona se sastoji, to je predajnik emituje, znači amplitude dve različite učestvanosti u odnosu u različite da li je 0 ili 1. Kada imamo, znači da imamo 0 imamo tvrdo tastovanje. Elektronski preklopnik je vezan tako što imamo dva stabilna izvora kod kojih elektronski preklopnik menja izvore sa